Angikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya, mina igama lami nguNzuzo ngwakaMeyiwa. Kanti ke namhlanje sila eGlenwood la sizobona khona ubhuti wethu uNkanyiso engithi namhlanje uzobe esilandisa kabanzi ngejeni yakhe esuka ekhaya euniversity esuka euniversity eyohlala emgaqweni njengephara asilandisa ukuthi impilo yakhe yashintsha kanjani. Ngicabanga ukuthi kuningi esizokufunda namhlanje. Baningi abantu abazothi mabebuka le episode yanamhlanje bafunda izinto ezithize ngabantu, even nangempilo zabo bathola ukuba motivated ukuthi bangalinge bayizame impilo ezidakamizwa. Ngoba impilo ezidakamizwa imthatha umuntu imise ekubhubheni. Akekho umuntu othandayo ukuthi impilo yakhe ikade iprogressive ayibone seyiphara sehlala emgaqweni. Uzosilandisa ke namhlanje ukuthi kwenzekeni empilweni yakhe, kwaphinde kwenzakalana empilweni yakhe, kwaphinde kwenzakalana empilweni yakhe. Ake sihambe sithole indawo sihlale phansi ke silithamunde lolu daba. Danko. Angiphinde ngibingelele futhi babukeli lapho ngasekhaya. Kade ngishilo ke ukuthi sihleli naye ubhuti uNkanyiso wakangobese obaba. Ngicela nje ukumnikeza ithuba kasibingelele azazise ukuthi ubani. Ngithatha leli thuba ngiyabingelela kakhulu ngibingelela kwelehle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkanyiso lo wangobese Sibongo from Claremont kwaDabeka. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. So ngokuhlala manje ngiseGlenwood eMbilo ngiPenzansi lapho ngihlala khona istrati sami kusePenzansi. Yes, mhlawumbe ke mbukeli lapho ngasekhaya into esizele kakhulu ukuzozwa istory sakhe ubafo esithatha esibeka ukuthi uqhamuka uzalelwe phi wakhulela phi kwenzekeni empilweni yakhe because mina istory sakhe ngiyasazi. So ngize nje kuyena ngoba ngiyazi ukuthi uzosinikeza lento esifisa ukuyizwa njengababukeli. Siyazi ukuthi baningi abantu abasemgaqweni abanezitori ezahlukahlukene ukuthi bafike kanjani. Ngiyafisa ukuthi ke sizwe istory sakhe ukuthi ufike kanjani emgaqweni, kwenzakalana empilweni yakhe, kwaphinde kwenzakalana empilweni yakhe njengoba namhlanje umfundisi njengoba namhlanje sebenza umsebenzi wokulanda amanye abantu abafowethu abamaphara emgaqweni naye ekade ephila leyo mpilo. Ngizocela nje mfowethu ukuthi kusithathe usibeke ukuthi wena uNkanyiso uzalelwe lapha la wazalelwa khona wakhula usitshele nangempilo la ususe university khona. Alright, ngikhulele eClaremont la ngikhulele khona kwaDabeka. Ngumuntu omusha nje nami obenalo iphupho ngokwempilo njengokuthi yonke ingane mawuyibuza ukuthi ufuna ukuba yini mawusumdala, ethinyi ufuna ukuba udokotela, ethinyi ufuna ukuba yisosha. So nami emncaneni bami nganginayo into engangithi nami ngifuna ukuba yiyona. Ngakhula ke ekukhuleni kwami wahamba ngaze ngagcina sengifika eMangosuthu ekufundeni kwami. Ngifundile boarding school Adams College la ngifunde khona. Ngaqeda futhi matric kwami ngahamba ngawungena futhi naseMangosuthu. Uma ngifika khona la ngifike ngaqala khona izifundo zezolimo ze-agriculture ngenza khona plant production. So uma ngifika ke kulezo izifundo zami ngangizenza bekusemnandi nje ngithi ngenze khona unyaka wami oqala ngenze khona unyaka wami wesibili ngoba ngiqale ukufunda khona eMangosuthu ngo-2009. Kwafika ke unyaka ka2010 ngawuqeda na unyaka ka2010 kodwa masiyophela izinto zashintsha ke lapho ke lithi iBhayibheli ke umuntu abanganyayilimazi. So ezinye izinto zaqala ngama-friends khona kwaqala nje ngabangana. Ngithi phela lithi izondelela ukuzihlanganisa nabangana babi ngoba kuyonakalisa ukuziphatha okuhle. Futhi ngathi kwakuba umnandi yabo, ukuba umnandi ngalesa sikhathi oba ngithatha lempilo yasemavasithi nobumnandi kakhulu. Kwaba ubumnandi ukuthatha impilo yami ngayengeka ngaze ngayengekela utshwaleni yabo. And then manje makuphuza utshwala kudlalwa nomculo. Makudlalwa lo mculo lona uthi umculo mawugwinyile khona into ekhalayo. Ungayihalela nami lento ekhalayo. Ubezwa nabanye bedansa abaze bejuleke babe manzi usho umculo uthi mawugwinyile khona into ekhalayo. So ke kwasho ukuthi ikhona ke lento egwinywayo nami ngayithatha lento egwinywayo. Shuthi impilo yami yaqala yangena na kwi-Ekest emva kotshwala. Ngangena kwi-Ekest umgwinyo. Ungangena kumgwinyo mangisuka lapho kumgwinyo ke nga introduceka
something called i-heroin ngoba Heroin. lento kwagwayi ngavele ihamba nabo utshwala yabo nogwayi bengubhema futhi nogwayi uhlaza futhi nabo kwabalula kodwa sengiveza lama drugs amaphilisi nawo powder yabo kwaba umgwinyo ngasuka kumgwinyo ngangena kwi-heroin ngangena kwiwunga ke manje hayi ke iwunga ke yona ke yangiququda ngempela ke lapho ngabona khona impilo yami isuka phezulu eRes ngumfundi waseRes ya drop impilo yami njalo ngagcina sengumuntu oserank ngaqala manje ngacela abantu amashumi ngakhangeza ngicela abantu abangasabaya ngasekhaya yabo sekudayiseke yonke into enevele as time goes on ngidayise ngaze ngadayisa kwampahla zami zokugqoka endlini bengivuka ngiqalaza uthini engakwazi ukuyidayisa ukuze ngizokwazi ukuthola imali yedrag kwaphuma umbhede ngolunye usuku waphuma umbhede wami waphuma zonke izinto ezazinevele nasekhaya ezinye izinto ezayisemaKalbotini zisealed babegcina bebuka amaKalbot ngolunye usuku mabethi boqukula seku-EMTA kusekho lotsha ngikhuluma ngendaba yama-drugs ke seququda impilo yami iwunga iwunga ke yangenza ngenza amacala ngaboshwa ama-common case minor cases lana ngikhuluma ngabo shoplifting and theft ngikhuluma ngabo housebreaking ngikhuluma ngabo theft konke lamacala amancane ngaboshelwa wona kodwa khona agcine ngigwebe housebreaking iyangigweba i-theft ike yangigweba ekugwetshweni kwami ke kodwa isikhathi eside ngihlalile tshele ngihlala isikhathi esingango 8 months asike sabaside esadlule 8 months yes but ukuya kwami tshele bengihlezi ngiya ngumuntu oyephindelela ngoba nalento yasenkantolo ngigcine sengiyihlakaniphele mangibuzwa ukuthi uyaqala ukuboshwa ngithi kuthiwa ngimdinga ummeli ngithi ngiyamdinga ummeli likhona icala lihambayo ngiphike ngithi alikho icala engilihambayo bese ke kummeli ke sengiyazi ukuthi ngizokhuluma ngithini ukuze ngizothola i-free bail ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nokuba ngaphandle noma ngigwetshwa mhlawumbe uma uthi icala ngiyalivuma ngigwetshwe kancane gcina sengihlaniphele leyo mpilo leyo ngaba umuntu ke manje songena ejele nasejele ngathatha lezi zinto zama-gangsterism thatha lento zenombolo ngaba yi-26 nakhona ngaqala nje ngaba lapha kwi-low level ngagcina sengikhuphulelwa nakenye irank eyayithe ukuthi kuba high nyana ayithumba kakhulu naleyo nto futhi ilentuzana impilo yami ngaba yiphara ke manje ke impilweni yami ke ngaba yiphara manje ngagcina sengihamba ngisho nasekhaya ngaba umuntu ke osegcina osehlala phansi kwebridge akasahlali nasekhaya kubo manje sengumuntu ehlalela ngaphansi kwebridge mangifuna ukudla uphoqa ukuthi ngivule imgomo ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngithole into engizayidla ngiyakwazi ukuvula umgomo ukuze ngizothola nami into engizoyidla ngiyakwazi ukubasa umlilo phansi webridge lo mlilo lo siyawotha ukuze sokwazi ukufudumala siyazama futhi nokuhlanganisa siyapheka la ngamakopi la ungafunga ukuthi kwamascosi sipheka ngamakopi la kodwa egcineni kuhlanganiswa into ezolala idliwe ngoba impilo ibisinzima kakhulu mhlawumbe ngingasale sengisho ukuthi ngibonga uJesu wodwa owahlangabezana nempilo yami sengiyikhanoka impilo right ngiyifisa ngalendlela ukuthi yabona mangibona ingane ngangiyibuka ingane ngiyincome ngihalela impilo yengane ukuthi lengane ayikathesti lutho emhlabeni kanti mina sengitheste impilo yami yagaxela yabo so mina ukuze ngizolala kufanele ngibheme idrag ukuze ngizovuka kufanele ngibheme idrag yabo kodwa ngisho ngithi ingcono impilo yengane ngangibona ihlukile ingcono kakhulu so ngibonga uNkulunkulu owakwazi ukuthi ahlangabezane nezinqumo ezayiphila ngaphakathi emcabangweni yami nasenhlizweni yami ngempela uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zabantu yabo noma ngangingenawo amandla okuthandaza ngiphimise ngangithi ngiyakuzama kungihlule kwenye inkathi kodwa uNkulunkulu wayekwazi ukuread imicabango yami nokufisa kwenhliziyo yami wakwazi ukuthi asebenzise abazalwane abathize ingakho uDavid ethi uNkulunkulu ungakimi kanye nabangisizayo athi ngalokho ngiyakubabuka bephansi abangizondayo besethi kohle ukuphephela uNkulunkulu kunokuthemba umuntu kuhle ukuphephela uNkulunkulu kunokuthemba ikhulu so uyaqala kanjena ke indaba okusiza kwala kwami sinomama abafika ngaphansi kwama-bridge abafika ey'ndaweni ehlala kuzona kodwa bathagethe kakhulu nje lezi ndawo engaphansi kwama-bridge mabefika khona bafike belethe umkhuleko ohamba netiye ohamba nesinkwa yabo ngizwe ngalabo mama
ekhona futhi nomunye ubhuti owangapha eClermont wakuthiwa uMpho owayehlezi lokho engilandelela njalo wangimemela enkonzweni shuthi ngibe umuntu ofikayo enkonzweni afika ihlalele ngemumva kukhuleke nami ngikhuleke ngikhale ngibeke nami indaba yami wonke umuntu mayikhuleka uguqa phansi ngedolo nami ngiguqe ngithandaze ngikhale ngibe umuntu oyayo ngenxa ukuthi umnyango usengikhombisile lo bhuti nayi indawo ukukhuleka yena simazela lapha phansi kwebridge noma sengibona ngihambela indlela zami kulula ukuthi phinde futhi athi qhamuka phela enkonzweni kwenye inkathi akwenze kube indleko zakhe ukuthi ngihambe ngenkonzweni anze short yangikhokhela imali naseTaxini uyangikhava ngayo yonke into futhi ngidlile manje ngigoduke yabo ngagcina sengijwayelela mina ukuya enkonzweni kanti vele inkonzo iyona laba yalabo mama laba abafika nethi banginothisa ngolunye usuku baqala lapho ukuyilandela ke impilo yami ke lapho ngaqala khona ke kwathi hayi sizokuthatha sikuyisa endaweni ethize ozosizakala kuyona nendawo engasizakala kuyona ngapha eHlanzeni laseCathoridge la ngasizakala khona ngathi ngibonwa yini kuphela isonto ama drugs ngawabhemile emva kwesonto kwaphela inyanga emva kwenyanga kwaphela unyaka emva konyaka kwaphela iminyaka sengibala iminyaka manje simthatha iminyaka igcwele ngaliyeka ngo2023 ngambona uNkulunkulu ebuyisa iminyaka yadliwa isikhonyana ngabona uNkulunkulu ebuyisa ubusha bomuntu njengokhozi ngibonile mina uNkulunkulu empilweni yami ngaphola ma drugs bese ngilimazile iwunga ngangifasa la bese kuqhantsha imthambo bese iwunga ngiyayikwazi ngikwazi umthambo ngiphusha iwunga bese ngiyaqaqa la bese iwunga ngiyagijima ishaya enhlizweni sabala lomzimba wonke bengiphila leyo mpilo leyo yokuyijova ngijova iwunga yabisingigulisa system yami bisilokhile mase kufanele ngihambe ngiye toilet noma ngiyochama bengiba nenkinga ngempela bengikula i-body temperature mangayibhemile iwunga ibishintsha kabili ngesecond yashisa yabanda ngiqhaza amafinyila ngiyazamula mangizamula ngikhala minyembezi ngiyagodola mangibatha ngelahla ingubo sengizwela ukushisa isisu siyaluma leyo nto ngibingenza ngingene emzini nomuntu uma ukuthi bavulile khelesi ngintshontshe noma yini leyo nto ibingenza ngibambe inkunzi leyo nto ibingenza ngigqekeze kodwa ngibonga igama engabalekela kulona Jesus elithi iBhayibheli igama lika Jehova lingomposhongo namandla lithi ababalekela kulona bayalondeka ngafika mina kuJesu ngibaleka nganginamacala nganginabantu abavele basangifuna nganginabantu ababevele bengizonda liqiniselizo malithi uma lapha indlela zomuntu zimthokozisa uNkulunkulu yenza ukuba nezitha zakhe zihlalisane ngokuthula naye amakhelwane babengasangifuni abantu abaningi babengangifuni bengibiza ngephara bengibiza ngesela mina ngalungisa indlela zami athi uIsaiah kuyaba khona umendo kuyaba khona indlela athi indlela ekuthiwa bomngcwele ongcoleleya kana kuhamba kuyo athi abahamba ngayo le ndlela noma beyiwula banakuduka ngangena kule ndlela uJesu ngayihamba le ndlela ngaqonda indlela zami ngambona uNkulunkulu enza nabantu akade beyizitha bephola ngabona umphakathi ungivulela izandla ngangithi umphakathi awungifuni kanti umphakathi uyangithanda namhlanje ngumfundisi bandla lelo lagcina lingigcobile namhlanje ngumfundisi namhlanje ngishadele ngubaba last 13 December 2025 engikade ngishadelwa nje umshado wami omuhle kakhulu ngikhuluma mina ngamandla kaJesu engenelela empilweni yomuntu nginalokho nje amen ngiyabonga yazi ukuthi nginembuzo ebengisathi ngifisa ukuyibuza ukuthi ngikuzwela ukuthi uke wathi ubufunda agriculture esikoleni ugcina wenza njani esikoleni phela ngizokuxoxela ukuthi isikole lesi ngikhonile ukuzabalaza ngifunda kodwa kwasho ukuthi li drug lila nice lento ibizwa ngoarrost isisu siyaluma kuthaliteka kuchameki ngiyazamula ngiyagodola ngiyashiselwa nge-second yonke lento iyenzeka ukugula lokhu mina ngatshela ukuthi fanele ngibheme ukuze ngizokulapha so ngamanye amazwi nginemali noma nginayo kodwa lento lena mangalibhemile drug izongenza so ke kwacacuba kuphela kwasana ngagcina manje nasesikoleni manje ngashiya phansi and ukushiya kwami phansi esikoleni ngishiya nje bese ngitshontsha kwakhona lesikoleni ngintshontshela abafundi la esikoleni ngintshontsha amafoni abafundi la esikoleni
ngitshontsha ama-laptop abafundi lesikoleni ngike ngaba nomuntu omdala mina umakhelwane wami ngasekhaya obekade enebhamu ngiboleka isibhamu kwenye inkathi kuyena ngingena ngaphakathi esikoleni ngilalisa abafundi ngesisu ngithatha amafoni abo ngithatha ama-laptop abo yabo so ke kwaphoqa ukuba umnyango wesikole uyavaleka kwamina noma ngathiwa sekuthiwa nalo ithuba kodwa ngenxa yamacala nalo nembeza nalo mzwangedwa ukuthi kulesa sikole ngashiya ngimoshile yaphela kanjalo indaba yesikole. So along the journey ngiyakhumbula ngelilanga umzalwane wakho wasixoxela istory sakho ukuthi wawukufunwa abantu ubaleke uNkulunkulu akwenzela indlela yokuthi ubaleke. Awusithatha usibeke lapho my brother ukuthi bakhona nabantu ongaba remark ukuthi osibanibani kwenzeka ukuthi osibanibani babe khona osibanibani uJesu uNkulunkulu wabasebenzisa ukuthi bangihlenge kanje. Ngibe nabantu ababe usizo kakhulu lapha eMlazi eMangosuthu University of Technology kunobaba uMthembu lapha okade ese-library kwi-resource ngenxa ukuthi bonke abafundi mamnde bephume nencwadi badlula kuyena mabeyibuyisa badlula kuyena kwaba khona ukwazana while ngisafunda ukwazana kwami naye kwahamba ibanga elide noma sengificwa ama-drugs ngikutshela ukuthi still wayesafana nothisha wami wayesafana nobaba wami lo sengidla ama-drugs zikhona ikhathi ngikhumbula ngolunye usuku ushe umngani nami bemshise nendle eMlazi nami still besangifuna ngayenza yakanye call kwakusekuseni kakhulu ngalesa sikhathi ukuthi ngangingavusa umnomzane womuzi kodwa ngixoxela ukuthi akuphelanga isikhathi eside singakanani ngoba sasicommunicate ngocingo wabe sengitshela ngoba ngase ngimchazela ukuthi phaka imoto kanje ngaqhamuka ngangena emotweni ngase ngigijima ngathi hayi baba shaya imoto baleka sekuvele konakele yabo ebelokhe ilusile impilo yami wayelokhe nethemba ngoba ngolunye usuku wake wahlala nami phansi wathi mfanami impilo yakho ngolunye usuku iyoba umlando ukuthi impilo yakho yakuyaxakeka wakwaba nenkinga ama-drugs wathi ngisho nezingane oyobuyixoxela kuyoba ngazuthi uyixoxela iphupho noma inganekwane yabo ngawathatha lawo magama ukulizwe imali ethi iBhayibheli uJosepha mayitshela ubaba wakhe benoma wakhe batshela iphupho lithi iBhayibheli babuzana ukuthi lengane ithini iqonda ukuthi uzosiphatha kodwa lithi iBhayibheli bawalonda lawo magama ngoba khona amagama kufanele uwalonde ngokwempilo ngikhuluma amagama esikhathi esiningi asuke kutshela ngefuture into ezamagama manje siyozixoxela ngefuture izinto kufanele sibambe silondoloze ngoba zisuke zisitshela ukuthi ifuture yethu ibright kangakanani do thina suke sisagudla entabeni nasebumnyameni ngoba nami ngangigudla entabeni nasebumnyameni kodwa lawo magama ngawathatha ukuthi ngolunye usuku ngiyophuma kule mpilo ngisho nezingane ngiyixoxela kuyoba ngazuthi iphupho namanga yabo nginabo Mr Khoza ababekade bengifundisa eboarding school ababelokhu beqhubekile nokuba othisha bami ngaphandle waphindwa ubaba wami lapha yana waba ubaba ngempela lo engeyena ubaba ngokwegazi spiritual father engimentorisha engisiza nasentweni zesikole ukuzwayo mhlawumbe mangakutshela ubaba wami wakwazi ukungibekezelela ngimonile kwakukhuzwayo uke wangithatha ngixayekile ey'ntweni ey'malana nokufunda njengoba ngisho ukuthi ngizama lento yokufunda kwasho ukuthi nali i-drug lela angithathe angigcine kwakhe athi akufunde ngisuka kwakhe ngeMangosuthu ngolunye usuku ehambile mina ngakwazi ukumthathela izinto zakhe ngenxa yokuthi ngafunda ukubhema i-drug zika 65,000 Jesus akangibopanga wathi ngeke ngigome kodwa ngifuna izinto zibuye ngitshela ukuthi ngahlangana nazo zonke igebengu zaseMlazi engangizazi zaselamonti ezangizazi zasesiphingo zasemalikazi sesifuna lezi zinto zibuye back kwathatha nje isikhathi singango 2 weeks zabuya izinto sengilekelelana nalaba futhi ngangade ngigebengu nabo zagcina zibuyile lezo zinto lezo so then emva kwalokho wangithatha wangisolonde eMthashana FET College
wafika wathi ngiqhubeke ne-agriculture khona kwasho ukuthi nasemakhaya olundi nanka ama-drugs Hawu, yonke indawo. sawathanda khona nakhona ngaqhubeka futhi nempilo yama-drugs emva kolokho kasikho isikole engabe sengiqhubeka nokufunda khona so kodwa nginabantu abaningi ngino anti bami eWaybank omama uDube ababengilekelela sebebona ukuthi cha angisafuni ukwenza ubugebengu benginikeza imisebenzi emajalidi nginabelungu engibasebenzele ko-Pinetown no-Anthony Park o-Michael Parker angisebenze for about 3 years to 5 years ngisebenza kubona ngenza ingadi nginobaba wami babunqumayo owner enamatekisi lapha eWaybank ubaba ngisebenze kuyena for about 5 years eqoqa impilo yami ngiyakhumbula ngiqala ukuyongena kuyena ngangikade ngishawa umphakathi ePinetown ngibamba impunzi ePinetown yabo ngashawa wo-driver ngathi cha ngikathele bangithatha-ke bangifaka egcekeni kwakhe ngangisebenza usuku nosuku ukuze ngizokwazi ukukhava indaba yama-drugs imali yakhona ngangithatha yonke ngidla ama-drugs ngangingathengi ngisho nesinkwa kodwa ngangimfihlela lokho yena nje bekhona njengomlungu wami engazi impilo engiyiphila ngaphandle ukuthi ngiyiphara ngadukelana-ke naye-ke kodwa aduka kuyena phela nyana indaba impilo yami yabo sengingaphansi kwebridge asengidukile-ke kuyena impilo yami-ke yila isinyamalele khona nasehlobeni ngampela kwasekubheda ngempela yes mbukeli lapho ngasekhaya uyezwa nawe ukuthi hayi umfundisi wethu ugudlile ngampela but-ke I'm proud to say nami ngiyamazi although ngingamazi esasempilweni yama-drugs but ngiyamazi efika enkonzweni ebshare ubufakazi bakhe ingakho ngithatha i-courage ukuthi ake ngize kuyena because I know ukuthi uzosinikeza lento esidinga ukuyezwa and futhi baningi abantu abakhona emakhaya engicabanga ukuthi bayadinga ukuthi bakuzwe lokhu ukuze bezobona ukuthi izidakamizwa zingena kancane zigcine sezimqhuba phansi umuntu. Siyabonga nje sesibalelile bonke abantu engicabanga ukuthi babe neqhaza. Ngiyazi baningi bakhona nabanye ongakababali bakhona nabanye ngiyazi ukuthi kunomuntu ozothi hawu esebona interview akangibalanga mina uNkanyisa akangibalanga but I know ukuthi baningi abantu abadlala ipart. Mhlawumbe manje njengoba sila ngisacela usithathe usibekeke ukuthi kune organization enisebenza kuyona niphume nemigaqweni niyokhuluma nabanye abasabambekile edakamizweni usungasithatha usibeke ukuthi njengamanje nje ni business ini mhlawumbe nibangaki esenisizakele nabo wahlangana kanjani nale organization. Ngizosho ukuthi indaba iqale kogogo bami laba bazalwane ade befika ngaphansi kwebridge. Oh yes. Bafike bazosilekelela so babe sebengithatha ke mina ke bangise eCatholic from eCatholic ke kwasho ukuthi bazohlangana nabanye futhi abazalwane abala eThekwini Imbilo basebenze kanye nabo so ke egcineni ke wanda umsebenzi wabantu abafuna ukusizakala njengami abamaphara akade bebheme wonga bedla ama-drugs so kwaba uqala kwawo ke nala eThekwini mawuqala ke la eThekwini ke mina ke ngibe sengixotshelwa uba umfundisi ngispecialize kakhulu ngapho ngabe senginikezwa indawo kwathiwa ngibheke nansi indawo lapho sibaqoqa khona behlala khona bafikela kuthina ngoba siya understanda bonke ubuhlungu abadlula kubona ubufakazi babo siyabazi alikho khona esingalazi kulempilo yama-drugs so ke ngangena full time ke kufundisini kumfundisi ngiqale ngabasela Messi lapho ngo-2024 umsebenzi uqale ngo-20 September 12 September mangaphosisi 2024 beloke besizakala eLamesa abafowethu akade indawo ekade begcina close to 100 and then kube i-library futhi igcina close to 100 and then bekube kusuba se-overport la ngithi besigcina khona abantu aba-close to 40 to 45 usanda kuvula esinye isikhungo futhi ese-avoka samantombazana esinamantombazana plus or minus 30 and then bese kuba ila sengikhona manje la ekulekelelwa khona amakhaladi namandiya nabelungu nabo futhi bayasizakala ngoba njengoba ubabona emgaqweni nabo laba bohlanga ama-drugs ababambile so ngi-full time ke kulomsebenzi ngiseva inkosi endlini ke kaNkulunkulu kuma useva khona
ngidla okungena ngokwemnikelo wabazalwane. Yes, but ke ibandla liyakhona ukuthi lenze sure ukuthi ngiqokile well taken care of. Yes, liyanginakekela kona konke futhi linginikezile nendawo engisahlala kuyona ngoba impilo ise kanjalo, but ngiyamkhola uNkulunkulu impilo mayisaqhubeka futhi ukuthi khona lapho nami ngizofinyelela khona ekukhuleni sengisho financially entweni ezithinta imesi yabo, kodwa manje ngisafana njengomuntu osemishini nabo saseva nje ngaphansi kwebandla property yonke ebandla, even nemoto engisebenzisayo ebandla mantende futhi ibandla ukhona umnikelo elingibonelela ngawo. Ukuthi ukwazi ukunakekela impilo yakho futhi unanomama. Yes, nanomama. Fortunately umama uyasebenza yena. Use St Augustine usebenza as a nurse khona yabo. uNkulunkulu emuhle ke ngokwempilo khona la uNkulunkulu esilekelelana lekelelana. Yes. Ngiyabonga kakhulu. Ekhaya bona ba right wabagcinani? Ekhaya mfethu ba right, kade nginabo Tuesday. Bengine family nje njoba namhlanje kulesihlanu bengine family yami, ngoLesibili umama right, abofethu bayaphila, siswami baphila, ingane zosisi nazo futhi ziyaphila, bajabula kakhulu. Abakholwa ubona abashana abakholwa ukubona malume wabo right at the same time nomama kakholwa mayibona indodana yakhe right kanje. Yazi umzali uvela lahla ithemba ingane mayingena edakamizweni. Yes, siyambonga uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi imbukeli iyaqhubeka i-journey yethu nalabazalwane because sibona umsebenzi wabo omkhulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi kukhulu esizokuthola, baningi abantu abasazofika nezitori zabo ezihlukene because liyasho uhlelo lethu ukuthi akubanga lula. Uyezwa na uthi akubanga lula ngempela, and kuningi engicabanga ukuthi besanga sitshela kona because uyabona ukuthi mingaki iminyaka usemgaqweni eMadraxini. Ake ngithi nje eMadraxini ngibe no full 12 years mhlawumbe nabo 2 months ngaphezulu. So lana ke mangisawaqala nje amadrags, ake ngithi amadrags angikhiphe ekhaya. Yabo, noma ngingeke ngibe ne specific time sokuba semgaqweni. Kodwa ama-drugs angikhipha khona ekhaya. Ngihlala kubangani, ngihlala kuma-drug house. Ngibuya mina Olondi, ngibuye eFryhead, ngibuya kaNongoma. Zonke lezi ndawo bengihanjiswa inkinga yama-drugs. Ngibalekela ngenza amacala, angisekho sengisolondi. Olondi angisekho sengikwaNongoma, kwaNongoma angisekho sengiseFryhead. Just ethi ke kulezi ndawo esemakhaya angaze ngihlale emgaqweni yakhona, but la eClermont ngihlalile emgaqweni phansi kwebridge lapho uDumsani Makhaya noWebank Road, ngahlala esiXabeni kuneground lapha eClermont kuthiwa esiXabeni, ngahlala esiXabeni khona, ngahlala ke nakumadrags akusike ngiwashintshanisa, kwenye inkathi ngisekhaya, kwenye inkathi ngibangani. Impilo yami nje ibika njalo, ngiphila impilo kanjalo. Mbukeli lapho ngasekhaya ngenxa isikhathi ngicabanga ukuthi nathi sithe ukulibala kancane ngesikhathi siza la, so umfundisi usaney'nhlelo zakhe zosuke ngicabanga ukuthi kusafana aqhubeke nazo, kodwa le episode uzoyithola and uzothola nenye futhi elandelayo. Masiqeda nje ngomfundisi sizothola omunye ubhuti futhi khona la engicabanga ukuthi naye uzosipha i-life yakhe, asichazele ukuthi usukaphi, kwenzekeni empilweni yakhe. Ngiyabonga kakhulu, sesiphuma kanje. Babukele emakhaya, ngiyathemba ukuthi nithokozele kakhulu i-episode yethu la esikhuluma khona nomfowethu uNkanyiso, esichazela ngejourney yakhe la igcine khona eseyiphara emgaqweni. Kuningi akuxoxile, kuningi kakhulu akuxoxile, but nami ngiwumuntu nje personal ngiyazi ukuthi ngisanalo ithuba lokuthi ngisangaya edakamizweni, ngisangayo kuyomosha impilo yami, kodwa ngifundile ukuthi umuntu angalinge ataste idakamizwa. Kunendlela ebonakala inhle emehlweni omuntu kanti isiphetho sayo siwukufa. Abantu bakubona ukuthi kuhle ukuphila impilo noma kanjani, bakubona ukuthi kuhle ukuthi mawugunyile khonto ekhalayo, babona zonke izinto zi-right. Kodwa ngifundile myself, ngiyafisa ukuthi nabanye ababukela emakhaya babukise ama-teenagers, babukise abantu abasakhula, because abantu bahambe bangene ey'ntweni bayitsho ukuthi bangene ey'ntweni ey'-right. Baningi abantu bahambe bengena ey'ntweni betsho ukuthi bangene ey'ntweni ey'-right kanti bangene ey'ntweni ey'bulala iy'mpilo zabo.
Singajabula ukuthi uqhubeke uhlala ubuka uhlelo lethu. Sisazoba nenye episode la esikhuluma khona nomfowethu wakaZuma esichazela naye ngejourney yakhe yokuthi ufike kanjani emgaqweni. Lolu hlelo alidili ke kuphela nabantu abakade beyamaphara besemgaqweni, but njengoba sisho ukuthi akubanga lula ingenxa yokuthi siyazi ukuthi bakhona abantu abazosixoxela izitori zabo basithathe on a journey. Athi omunye mhlambe ngangade ngisebenza emgaqweni ngokudayisa myself, nalowo muntu loyo mawukuthi nje ukhona umuntu omazi ongasixoxela istory ngempilo yakhe, istory sakho akusikona ukuthi sifuna ukuthi sikuthathe sikise ku YouTube siyokubonisa nabantu, kodwa sifitha ukuthi istory sakho sisize intsha esakhulu ukuthi babone ukuthi kuneyinqumo umuntu ayithathayo ayijethe wenza izinqumo eziright kanti usethatha izinqumo zokuyibulala. Namhlanje ngiyathemba ukuthi ke nithokozela kakhulu episode yethu. Siyacela ukuthi nisubscribe, ni like, ni share, nenze show ukuthi le episode yanamhlanje iyahamba ibukwe yizwe lonke ukuze babe baningi abantu abazosizakala ngale episode yanamhlanje. Mina igama lami nguNzuzo ngwakaMeyiwa. Mawufuna ukungifollow ku Facebook uzongithola nguNzuzo ngwakaMeyiwa. Kanjalo nakwamanye ama-social platforms. Akube mnandi sengiphuma kanje, sizobonana futhi ku episode elandelayo. Danko.